Brate, šta je ovo, brate mili? Šta je ovo, brate mili? Šta je ovo, brate mili? Jedino ovo valja. Dobro, ovo nije loše, ali gore nije glatko uopćenito. Ali ovo rješenje je najjače. Znači, molim te, gledaj ovo rješenje. Čekaj, čemu ovo? Kvoter, vidi kvoter. Čekaj, kako je ovo, stani. Pa šta znam, nije loše. Za ono ko ne zna. Op!